Forum Bošnjaka muslimana Crne Gore apelovao je danas na nadležne državne organe da privedu pravdi krivce odgovorne za počinjene zločine na teritoriji Crne Gore i donesu zakon o lustraciji, jer se jedino na taj način može vratiti povjerenje građana u državne institucije. Predsjednik Savjeta Foruma Bošnjaka muslimana Crne Gore Husein Tuzović kazao je da se Štrpci, deportacije izbjeglica, etničko očišćenje Bukovice i Kaluđerskog Laza ne mogu zaboraviti, ističući da zločine treba rasvijetliti do kraja. Nije pravedno da i nakon toliko godina od zla koje je načinjeno, posebno otmice nedužnih putnika iz voza 671, osuđen samo jedan saučesnik, a kolovođe na slobodi. Što se tiče deportaciji Kaluđerskog Laza, već nešto imamo, ali ne možemo nikad ostati po strani za ono što se učinilo i doživjelo. Ostala su pusta imanja, žrtvi i raseljene porodice iz sela Pljevačke Bukovice. Na konferenciji za novinare saopšteno je da će Forum Bošnjaka muslimana u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama istražiti mogućnosti i predložiti rješenje za povratak života u napuštena sela Bukovice.